Ndiyathemba niyakhumbula ngonyaka ka2009 naninomntana. Kodwa wagqibela engafikanga ezandleni zenu. Lo mntana wabiwa ngusisi wami edibene nami kunye nonesi. Umntanami lo Kuyena mama ngwana olo ile ngwamusi. Ula Bamunki. udinga uncedo. Bathi lento idibene nabantu abadala, imimoya yabantu abadala. Bathi umntana engowethu, masimbuyisele emva apho samthatha khona. no Dala ngagcibela umntwana lo sithi ulahlekile ake sakuvele. Ngiyazi ngana mntwana. ha ke utlwisisi nithi kwenzakalani uyazi ukuthi ipain watseba ru utlwisitse bohloko jo anyeke labantu la Angifuni Asizi. ukuphi usesi wakho. Kopa mjotse uswa ukayi. sothina sidla idumpu ngoba niyambona ukuthi manje uyafa seniyamletha la kana niphuma emsini wami angifuni ukuzwa lutho So lona Futseki phuma wena phuma mama okay ke re kopa mama. mani angifuni Ngiyambona lo mntwana ufile manje so mesaphi thina so. Hi guys, ke khutlile hape ka wetsa follow up if le sentsane le hopola hane abuti le ausi wa hae ba nkile ngwana o iseng wa bona ko sepetlele ba qetela ba yentse eng ba monka so ska hane ngwana a kula so guys ke fihlile mona nna le Jozi Bioscope re khutlisetsa ngwana jarateng ya ha bona. So guys, le ska makala fela abuti ha hlaile ausi o itse yena ka se khone ho tla wa tshaba because of ke yena hantlantle motho na le involved haholo because of ke yena motho ileng a fiwa ngwana. So abuti ke kopa o botsane ska ba bona re mona ne a ina ke tsebe ntho tlo etsahalang Sis. le nna tsoka ke fihla fela ke makeile sure fela ke a ithola information ya everything akere Sis. ngwana wa tsamaya ke mo khutlisetsa morao Kungaba kuhle sisi and bamamkele nasekhaya. Singavuya kakhulu ngathi bangasamkela. Mina sendizinikezele umntasekhaya nobaba ngenza ntoni ezilongo umntana ezoba right nje. and ngiyazi ukuthi uhlile moshong o go thuse but if they decide what's ba keng bona ba o bitsetsa maponesa if ba decide gore bona ba etsa eng ke choice ya bona because of a ke wa opola wena le ausi le nkile ngwana ka tsela e seng molaong. Siyayazi lonto sisi sophulile umthetho. Sizocela sixolise nakubo siphaphade bamasixolele. Wa ona bothata he so motho moholo nna ke utlwa fela ke qenehetse ngwana o ileng la monka fona ko telle sona wa bona gore no o se situation e le jwang for yena. Hey inzima kakhulu sisi, inzima ebima. And kwesisimo akuso umntana. Bengamelanga ukuthi noba bendinaye mina umntana ade abe nje. Cameraman re kena mona please abuti ke a tseba o tshubile ha re emele fela ngwana re ska mo siya ke utlwa bohloko because of ntse re le busy re le fast wa utlwisisa Yeah, kunzima ma. situation e bima ke batlo bua maka nna motho moholo a ke batlo bua maka shem ke tsebe ke tele okay a genta tele kae Siyabonga mama njani. ke teng motho moholo motho moholo ne ke kopa o botsa ke lona le lapa la Dlamini Yilo ngempela ma. o ke lona le lapa la Dlamini Ngiqiniso. so motho moholo ke kopa o botsa gore na o dula le motho wa mme namo Ke tlala lena. ne ke kopa o tseba lebitso la hae motho moholo ke a kopa Mhlano Sophie. o ke Sophie Dlamini Yes. o ha ke nna gore ke lona le lapa le le right so motho moholo o ko kae mama wa le lapa Khona ngaphendlini. ne ke kopa motho moholo o le bona le two please Mama Dlamini. Baba. Awuvele ngapha. mama le kae sawubona mntanami o ska tshuba motho moholo ke a tseba re tlile ka di-camera mara ne ke kopa fela mama re emele ka mo le saeteng please mama rona ska o re bona so re batho ba Jozi Bioscope o buang le ena mona ke Lady Blue motho moholo ne okay so mama ke tlile mona mabapi le abuti Luyanda so ke tlo mo fa sebaka sa gore yena a o jetso ga ntlantle why a re ngolletse abuti Siswami. Baba Dlamini. Siyanibulisa ekhaya. Sizozithoba kwelikhaya saniphuca isipho inhlaka emlonyeni umntwana. Ndiyathemba niyakhumbula ngonyaka ka2009 naninomntana. Kodwa wagqibela engafikanga ezandleni zenu. Lo mntana wabiwa ngusisi wami edibene nami kunye nonesi. wema angizwanga uthini Hawu.
Lo mntwana lo 2009 since anyamalala khale nimletha manje. Sikhale kaso kabuhlungu nje sithi sifuna umntwana singamtholanga. Enathi umuntu omdala sibhalelwe uyubhuta athi uyabona ukuthi into ebayenzile ba wrong sokuyisikhathi bathatha umntana nemanje umntana uyagula sikhuluma kanje uyambona bengisacela umuntu omdala ngazi ukuthi awunasitulo nasi ukuthi nje sibeke umntana phansi umuntu omdala please ngiyacela ngoba sekuyisikhathi simisile kanje. Mara nangu umntwana osakagula wamletha sakagula so ngimfuna mncane. Baba umile baba Hayi amasimba wonke lento ngiyibona la. Umntwana lo kudala kamgcibela kusemncane. ngizwanga kahle mina uthi kwenza njani Nimletha la kuyisidumbu nje. eish abuthi Baba wami. Siyaxolisa. umntanami lo yena mama ngwana olo ile ngwamusi Uyagula. Bamunki. Udinga uncedo. Sihambile siphaphata singena ebantwini bisicela uncedo. Bathi lento idibene nabantu abadala, imimoya yabantu abadala. Bathi umntana ayingowethu, masimbuyisele emva lapho samthatha khona. Asisakwazi ke ukuyomsa esibhedlele semdala engaka. Kodwa ke sidlulile ke ishow endiyifonele bamayize izosinceda idlulile izamize izenze zonke inzame ingako size sazofikelela. Sifune iminyaka sifune elikhaya lenu. Kodwa sesilapha ngoku siyavuka baside safika kwaDlamini. so bengisacela nje wena bhuti omdala ukuthi utshela umama ukuthi umntana namthatha kanjani ngiyeza ukuthi uthi ucela ishow maka mama udeserve uthi ba ngwana wa haya ana nkiwi jwang ene jwang huli bo mang ne bali involved kuyakopa no askisi mama askisi no askisi mama no Manje ngiyazi nginamntwana no no Dala ngagcibela umntwana lo sithi ulahlekile ake sakuvele ngiyazi nginamntwana mara ngiyazi ukuthi umntwana haki utwisisi nithi kwenzakalani ngicela umtshela ukuthi umthathe kanjani umntana umuntu omdala uthi kwenzakeleni uyazi ukuthi ipain watseba utwisitse bohloko jo Excuse mama, excuse. askisi mama nje nami sengicakekile la. Isenzo esasenzayo mama kopo mo jwetse motho mo le go nkile ngwana jwa isenzo esasenzayo mama saba bhlungu kakhulu. Sadibana sahlanganisa amanesi amathathu esibhedlele. Sadibana basinikeza uDr omnye ozasinceda kule meko esikuyo ngoba usisi wami naye bekhala. Sasebenzisa imali 60,000 rand yonke sithenga bona into wami mabasibele umntana esibhedlele. Basibela umntana owenu wabaDlamini. So samphigama ke thina ke sathi nguAyanda. Ngimshentshene igama. Hayi amasimba wonke lawo ngiwabonayo la. asambe police station baba angeke labantu la Angifuni ukuphu sesi wakho. Motho Umntana sekakhona. Ukuphu sesi wakho. kopo mo jwetse umswa ukae sothina sidla idumpu ngoba niyambona ukuthi manje uyafa seniyamletha la So menzani so aso. thina semenzeni Amasimba wonke lengawafuni. baba Mama. asambe police So station menzani baba umntwana ngoba sakafile already. abantu laba bayasitelela man Awuhlawuli. telela mani askisi motho mo kwenzakalani khona la askisi mama Hayi mina angisana singo lo mntwana. Sekuyisidumbu. kuwathi Isikhathi esingaka? It's not late umuntu omdala nje into efunakala. Ngiyenzani ngaye sombona seke uyachachazela so. Kuphela da because manje Hayi. family yakhe yamampela leyo suke kuyo that's why bekagula. So ufuna nje abazali bakhe bamampela that's why sila ekhaya. Yonke lento izophela. sonke. From 2009 ngimile ngithi umntwana onyamela esibhedlela. so that's why ke go jwetse papa wena Olivesanela ntsha le ditšhelete mo di system Ewe mama senze njalo nifunani Ngiyacela mama. nifunani angifuni lutho Mama mina ngiyacela. Ngiyazi kubhlungu ma. Kodwa ke asina choice ngoba manje senza umsebenzi wethu lengane ifuna amasiko. Ngiyacela mama. mama kopa nifunani mama askisi motho mo holohleng ne re kopa go fela jaanong ngwana gobane o tlisitswe mama o tlo bontsha ngwana a go retsa jwang ka yena ngicela niphume emzini wami jwale mama ngwana ngicela niphume emzini wami angifuni ukuzwa lutho angifuni ukuzwa lutho so lona Futseki phuma wena phuma mama okay ke re kopa mama se ga kopa hle batho ngwana mani akufunani Ngiyamba lo mntwana ufile manje so mesaphi thina so. phumani emzini wami niyanyiswa ukuthi Ngihambani. phumani emzini wami mama batho
Eish, motho a moholo ngwana wa kula re etsa jwang ka ntho eo motho a moholo masela kwami angidli itumbu mina baba Angifuni. ngwana Cala nimphumele ngomuthi liyanyiswa kahle ukuthi ngithini motho a moholo so ngwana liyanyiswa ukuthi ngithini Hambani ngiyomenzela umntwana wami lo ufile lo. Ngilethe umuntu ofile lo umntwana wami. Igazi lakho. ukuthi ngikhulisa umntwana manje seniyamletha la kwami nithi mina ngidla itumbu ngicela nimphumele mama shema mole wa kula ngicela nimphumele jale ngwana lona ha limetse na Asiye police station hambani. no batho ba baholo ka tsamaya yo Ngeke kusho ukuthi mina ngizenyakwata. ai lava sa re tsamaya askisi siyaxolisa umuntu omdala siyahamba siyaxolisa umuntu omdala ake tsamaya Thina besenza umsebenzi wethu abantu abadala siyaxolisa. oh yo, lava let's go Eish. Ay situation Yabona ke mase kanje kuzomela siyise police. Asina choice. abuti waka ke a tshepa gore wa bona gore situation e bima ka motho o moholo re tryile ene re joditse gore ga re fihla mo re tle re sa tsebo re tlo kopana le ditau o re tlo kopana le dikatso re tlo kopana le eng tshwengwe le nngwe fela bohloko o re dithipa wa bona gona ntho re tlo e etsang abuti batho ba ba tlo o tshwarisa Hey kunzima mama and kakhulu. obviously le rona tshwantse vele re khutle go ska re le show gore maponesa tlo gona go bona gore le bopaki bo re bonka kae ho etsahala eng so abuti ke tsebe ke a tseba ne re tlile go tlo o thusa mara if bona ba decide o isa sponiseng ha ona ka mogomong Hey, ayikho enye indlela mama. Umthetho mawudlala indima yawo ndiyavuma sinetyala nosisi wami. Kodwa sisoze siboshwe sodwa tu. Nabo doctor besebenzisa nabo bayitya imali kasisi wami. Bazaboshwa. akunankinga ngithi se re bone le mabitso a bona whatsoever wena wa ba tseba go bojwang e wa ina bothata se tlo tshwara fela ke molao taba e Hey, utlwela fela ngwana bohloko because of wa bona ba sa mbatla ha bona and no bona o se o etsahalang ka ena le sentse fela life ya ngwana wena le o isu hao mara ka tlela mona o tlo o judge but nna ne se go jwetsa fela gore motho molo wa bona le wena gore nje ntho ba tlo etsang batho ba go tshwarisa baza ngibophisa bona kodwa ndiminqono yami ba umntana ngathi angaba right ngoba sikwazile ukunyathela kwela khaya mhlawumbe uzopick up kancinci ngoba ayingomuntu omanamane agule ngalendlela agula ngayo size sithathe linyawo nje sekuwesi kakhulu ngoku wa tseba guys la bona gore situation e ithata ha kakanga ne nna kutlile bohloka ke batlo bua maka because of a ke nahanele abuti Luyanda le oiswa hae ke nahanela fela ngwana o le o sa hlolang a tseba o tsamaya ngwana o life ya hae e senyeileng ka mo batswadi ba e ba motebela ko wa bona ke o hlakahlakane ene la bona gore bo mama ha ba batlo utlwa next le ntate ba re batlo tsamaisa ba tseba keng abuti ba motshwarise le osi ke a tshepa le wena mo hae ha e bo dutse mo o tsamaya ntse o utswa bana ba batho dipetlele stop it o senya life tsa bana ba bang o tlisa basadi ba bang bohloko ka onka bana ba bona ke a le rata ka ofela le ska le balang gore follow wa ko Jozi Bioscope le subscribeng bile le sharing di video tsa rona ebile le re emaileleng ko jozibioscope.co.za ke a le rata yes baby